Studi nirada tulus sinahuran Paramarta Siwa Pengastawanida Sang Arjuna durung prasida puput duaning nigelis kecawis oleh ida Bathara Siwa. Anakku kadona bimedanda Damunta kabeh Cening Sang Arjuna dewa subasina bahan bapa syarat cening inangun yasa. Nah jani galah ceningi jaga mangihin asing-asing tetujuan ni dewa ni. ana panganu gerahanku Cadu sakti Wini ambasara Nah jani ada paican bapun ni tekiani dewa. Ane madan cadu sakti. Kawisesane dane pat-pat merupa senjata cening. Pasupati sastra kastu pengarania nihan ulati Panah pasupati hadane subo kasumbung kawisesane di jagate cening. Nah jani ndayang mangkin cingakin cening. Yang suara mijil ridangan Aingih sekadia sapunika wacanani de Bathara Siwa. Dan pojaga muga raris medal geni saking tangan idene. Wawang sari
sang raksasa sayan mawi bau sarwa nada panah Tianari masang danan jaya Dikang sareng suksma katunas antuk sang Arjuna panah punika wastu raris digelis sirna durmaning ical ngana lesari sat make lawan warayang wekasan ical sirna sane marupa geni doning pamuput dados asiki ring panah